Dobar dan još jednom. Moje ime je Stevan Vujasinović. Ja imam dužnost moderatora za ovaj poslednji panel na današnjoj konferenciji. Hvala svima na strpljenju. Malo smo zakasnili u odnosu na planirani program, ali siguran sam da će ono biti nagrađeno, budući da imamo vanserijske paneliste koji će nam u sledećih sat vremena približiti vesti i implikacije za našu privredu o uvođenju mehanizma za usklađivanje, kako se to već malo je nezgodno prevoditi ove engleske termine, usklađivanje emisija ugljenika na granici sa Evropskom unijom, odnosno takozvani Carbon Border Adjustment mehanizam. Na početku da vam predstavim naše paneliste. Sa nama su danas gospođa Milka Mumović iz Sekretarijata Energetske zajednice. Dobrodošli. Gospodin Damir Miljević, ekonomista i konsultant iz oblasti energetske tranzicije. Gospodin Dimitrije Knjeginjić, direktor Lafarge cementare u Srbiji. Gospodin Slobodan Minić iz Fiskalnog saveta Republike Srbije. I nadamo se, we hope that online we still have Mr. Van de Ven. Nadamo se da je sa nama i gospodin Van de Ven, koji upravlja klimatskim finansiranjem i tržištima emisija u Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Mr. Van de Ven, thank you for your patience and great to have you with us. Thank you. Počnimo od osnovnog. Dakle, radi se o mehanizmu usklađivanja za robu koja se izvozi u Evropsku uniju. Možda je i najuputnije da počnemo sa jednostavnim pitanjem. Šta je to CBAM, kako ga zovemo, ili šta je to mehanizam usklađivanja koje Evropska unija uvodi za ona tržišta koja ne naplaćaju naknade za emisije? Možda je zgodno pitanje da počnemo od gospođe Mumović. Izvolite. Hvala. Dobro večer svima. Dobro večer ponovo. Taj mehanizam za prilagođavanje unosa ugljen dioksida je u stvari jedna inicijativa koja još uvijek nije formalno usvojena od strane Evropskog parlamenta, ali je prijedlog te uredbe objavljen u julu prošle godine. Pripreman je više od 2 godine. S obzirom na mnoge nedoumice koje je izazvalo uvođenje takve jedne mjere, a cilj njegov je da se spriječi takozvano curenje ugljen dioksida, to jeste da se u Evropsku uniju uvoze proizvodi sa velikim sadržajem ugljen dioksida, odnosno u čije proizvodnji emitovano dosta ugljen dioksida. I suština kako je sada prijedlog objavljen i što se u njemu nalazi jeste da ono što je za nas iz energetske zajednice najbitnije i što su stvarno se puno i zalagali i agitovali i radili na analizi efekata i napravili neke prijedloge je da električna energija može biti izuzeta pod određenim uslovima. Mi se nadamo da će se ti uslovi, da će to izuzeće biti odobreno i u konačnom tekstu koji usvoji Evropski parlament, očekuje se do kraja ove godine. Za druge proizvode iz seta onih koji su predviđeni za uvođenje tog mehanizma, to su cement, aluminijum, željezo, čelik i vještačka đubriva. Takvo izuzeće nije predviđeno. Mehanizmi su razrađeni kako će se primjenjivati. Suština je da će to da radi na ovaj način. Uvoznik nekog od tih proizvoda u Evropsku uniju mora da dokaže, da provjeri da li je plaćena naknada za ugljen dioksid emitovani i ako nije, da ga on plati. To će u praksi da poskupi uvoz svih tih proizvoda iz zemalja gdje se ta naknada ne naplaćuje u Evropsku uniju i ne samo da će da poskupi za taj iznos koji će morati da se plati, nego će uopšte otežati uslove uvoza. Prosto ti uvoznici će biti demotivisani jer oni moraju da to deklarišu, moraju da prate, da dokazuju koliko je sadržaj ugljen dioksida, da prave obračune, da u toku godine prate i kupuju certifikate za ono što nedostaje i na kraju godine da ih i prodaju. To njima prosto povećava rizik poslovanja i to će činiti te proizvode manje privlačnim na tržištu Evropske unije. Za struju također, ako se to uvede, prosto integracija tržišta je potpuno dovedena u pitanje i svi napori koje radimo i koje smo jutros kolege govorile, sve će to da padne u vodu i za nas je vrlo važno da to izuzeće kako je predviđeno ostane, a da naše zemlje, članice energetske zajednice, zaista preduzmu te mjere koje su tamo predviđene. To je 6 uslova.
nisu neispunjivi, mislimo čak da su prilično pošteno i postavljeni i da su u skladu sa onim što je sada u planu energetske zajednice da uradi, da donese nacionalne integrisane klimatske i energetske planove, da se dekarbonizuje polako, da polako počne da uvodi naknadu za emitovani ugljen dioksid po dinamici koju je jedna studija sekretarijata već i prepoznala i mislimo da je to dobar put i da je ostvariv i da se na taj način može ostvariti izuzeće za električnu energiju, što je za nas koji smo u energetici naravno veoma važno. A kako će se odraziti input električne energije u druge proizvode, to će komisija, kako sada prijedlog kaže, odlučiti do 2026. Znači još uvijek ne znamo i na kraju kakav će tekst uredbe na kraju biti, ipak zavisi od konsultacija unutar parlamenta. Odbor za ekonomska i socijalna pitanja je tu dosta određen, od toga se neće odustati, čak to će biti kao jedan od proizvoda koji će pretpostavljati da se širi i dalje izvan Evropske unije. Zahvaljujem. Zaista mapira ovu oblast i uveo i priču o tome da nije reč samo o električnoj energiji, već i da drugi sektori privrede potpadaju pod nove propise. S ovim u vidu, a ja ću preći na engleski kada se budem obraćao našem gostu u engleskoj, nadam se da imate razumevanja. With this in mind, I'll go to Mr. Van de Ven to ask for if you like, a bird's eye perspective on the fact that the adjustment does not concern only the electricity sector and is applicable to other sectors. So perhaps you can take a minute or two just to share with our audience here which other sectors will be under this regulation. And perhaps also something that some of the companies here are wondering is, if not the precise description, an indication of how emissions will be calculated for these key sectors when considering this new regulation. I hope that's a good introductory question. Thank you. So I didn't catch your name. Stevan. Okay. Thank you. And thank you very much for hosting me. And apology, I'm not speaking in your language, but I hope that most people can still follow. So I'm Jan Willem van der Ven. I'm a representative of the EBRD. As you know, the EBRD, we invest in projects, including in countries like Serbia. And we also very much involved in what we call policy dialogue. So working with governments in implementing climate-related and green regulations and policies. So on the topic of CBAM, I want to take one step back, and which is you probably all have heard about the EU emissions trading scheme. So that's a so-called cap and trade system, which is meant to achieve carbon reduction goals as set by the EU and its member states in a very cost-effective manner. By trading, you optimize basically the ability to meet a certain target, again, cost-effectively. So the EU ETS has gone through a number of periods, and also the price levels were kind of following. So we had in the beginning in 2005, the prices went up. Then the prices came down. There was of course the financial crisis in 2009 that immediately tanked the carbon prices, and as a result of that, a number of improvements to the EU emissions trading scheme have been introduced to make it a kind of a more firmer policy tool. Now, as a consequence of that, the carbon prices have now increased substantially. Let's say even more than I would have expected. And at the moment, we're kind of hovering somewhere between 90 and 100 euros
per ton of CO2, and let's say that would be near to unimaginable, so to say, 4 to 5 years ago. But that's kind of the price levels we are now. At those price levels, of course, the carbon price becomes an important cost factor in the pricing of your goods and services. And the issue here is that in order to prevent that the EU, where typically products like steel and cement are being produced in a very efficient manner, if they would lose production to other countries with kind of a lesser carbon efficiency, then we lose out on the original goal, which is to reduce greenhouse gas emissions and therefore helping out on the climate change problem, or I would even say crisis at the moment, seeing recent weather patterns in past weeks also here in the UK. So I think so this new potential regulation, the Carbon Border Adjustment Mechanism, has been put in play in order to level, making sure that anyone who is economically active in the EU is at a level playing field with the rest of the world, that perhaps has lesser restrictions on carbon emissions. So therefore, this mechanism will be introduced. It will cover power, it will cover steel, cement, and a number of other industries. And basically, it means that if you produce a ton of steel at a higher carbon inefficiency, then you probably need to pay the balance at the EU gates to the EU. So that is, I think, an important. In one way, all exporters to the EU need to anticipate this development. Let's say the key one will be the monitoring, as the chair of this roundtable indicated, and I would assume that the MOV need to be of a similar robustness as the EU emissions trading scheme. I understand that there are already developments in Serbia on implementing an MOV system, and if that is based on the EU ETS protocols and their procedures, then I think that would be already a very big step forward. The other issue is, of course, the carbon price. So if, and here it's more a matter of national policy, if, let's say, if there's something to be paid to the EU, let's say Serbia could avoid that by introducing itself a robust and solid price, so that at least the fiscal proceeds would remain in Serbia rather than being transferred to the EU budget upon the export of the goods. So back to you. Thank you so much. Yeah, I'll just take a minute to recapitulate what was said. Znači, ako sam dobro razumeo, mehanizam pokriva više od proizvodnje električne energije, takođe i proizvodnju cementa, čelika i mineralnih đubriva, jel? S tim što postoje mogućnosti da se njegova primjena odloži u kontekstu proizvodnje električne energije pod određenim uslovima. Pozivam gospodina Miljevića da nam malo približi te datume. Kada počinje primjena ovog mehanizma, tako da predstavnici različitih sektora mogu još jedan puta da dobiju tu poruku o početku primjene istog. Dobro večer. Pa po onome kako sad stvari stoje u Evropskom parlamentu, u suštini imaju dva predloga. Jedan je predlog Evropske komisije i to je onaj koji je objavljen još u junu. Drugi je predlog koji je sad stigao od parlamentarne grupe
Možete samo malo mikrofon da približite, mislim da će biti bolje Drugi je zapraćeno. predlog koji je stigao od parlamentarne grupe i sa još nekim aneksima koje ostali zainteresovani faktori žele da ubaci unutra u taj novi propis. Ono kako je Evropska komisija postavila stvari, propis bi trebao biti donesen ove godine, 2022. 2023. 4. i 5. bi trebala biti godina u kojoj će se razraditi propisi u detalje, postaviti mjerila, ko će, šta će, kako će, koja dokumentacija i tako dalje i tako dalje. I sa primjenom bi trebalo krenuti od 1. januara 2026. godine, što se odnosi na ove spomenute proizvode. Znači čelik, željezo i proizvodi od čelika i željeza, aluminijum, vještačka đubriva i cement. To je tih 5 grupa proizvoda koje su predviđene u prvoj fazi. Sad, po predlogu evropskih parlamentaraca dodale bi se još 2 grupe proizvoda na ovih 5. To su polimeri, odnosno neki vidovi plastičnih masa i neka organska jedinjenja, da ja sad kao ekonomista ne nabrajam ovdje, neki amonijaci, metani i tako dalje i tako dalje. To je po predlogu Evropske komisije 1. januar 2026. Po predlogu evropskih parlamentaraca on kaže ovako, 2 godine je sasvim dovoljno za primjenu, nema nikakve potrebe da se oteže sa tim mehanizmom. Oni predlažu da ide primjena propisa od 1. januara 2025. godine. Znači da krene godinu dana ranije. To je što se tiče proizvoda. Što se tiče električne energije, pravno, formalno, isti su datumi. S tim što po članu 2 aneks 7 ima neki 6-7 uslova koji zemlja treba kumulativno da ispuni da bi izvoz električne energije ne bi bio oporezovan CBA-om. Zašto je to napravljeno i kome je to suštinski ustupak je pitanje za diskusiju. Jer prvo malo izvoznika električne energije sa Zapadnog Balkana, samo jedan je super aktivan, to je Bosna i Hercegovina. I meni to više liči da su Evropljani napravili za sebe situaciju u kojoj će uz to izuzeće do 2030. godine moći bez ikakvih posljedica da uvoze prljavu električnu energiju sa Balkana. Kad kažem prljavu, time kažem i jeftinu, pošto nije oporezovan CO2, a mi u međuvremenu treba u tom periodu da uvedemo kod sebe sistem oporezivanja CO2 koji bi to nadomjestio tako da se CBA ne bi plaćao. Ono što je bitno je ovdje sad u ovom prvom dijelu koji se ne odnosi na električnu energiju, znači kad vidite proizvode koji su nabrojani, to su stvari sve velika preduzeća, velike industrije, važne industrije, hajde da kažem, za pojedine balkanske zemlje. I tu je sad suštinsko pitanje šta će se s njima dešavati. Sad i tu ima više scenarija. Radi lakšeg razumijevanja, odmah da kažemo da proizvođači proizvoda koji su al pari proizvođačima sa Balkana, a koji idu po CBA, oni sad imaju alocirane takozvane besplatne emisije. Znači, nemojte vi misliti da sad u Evropskoj uniji proizvođač cementa plaća CO2, ne, on je dobio besplatnu alokaciju za CO2. Međutim, počet će se naplaćivati kod njega CO2 od 2026. godine. I to će ići nekom dinamikom, recimo 10% godišnje. Što znači da kad 1. januara tamo više ne bude besplatna alokacija nego 10% od cijene, tamo će skočiti cijena proizvoda.
cijena našeg izvoznog proizvoda, jel, koji ode tamo, će biti oporezovana sa tim alikvotnim dijelom od 10%, tako da bi te cijene trebale otprilike da budu na istom nivou, s tim što ovdje ključna stvar je što uvoznik plaća. Znači, ne plaća cementara u Srbiji tu carinu, nego uvoznik plaća. E sad, hoće li se uvozniku dati, zezati sa silnim papirima, procedurama, dokazivanjima sadržaja CO2 i tako dalje i tako dalje. Normalno, on će tražiti da teret prenese na isporučioca, jel, što bi on plaćao tu dodatnu carinu. I tu nemamo jasnu sliku kako bi to, da li će to u praksi jako da naudi, jel, našem izvozu odavde tih proizvoda u Evropsku uniju, i zato je jako bitno po meni da se ova priča otvori. Znači, mi nemamo sad čistu situaciju šta će se i kako će se dešavati, i bilo bi dobro da u ovaj privredno-poslovno-politički ambijent unesemo i tu jednu jako važnu priču koja može da se desi da u nekim slučajevima na Balkanu neke industrije budu toliko pogođene da dođemo u onaj drugi problem, jel? Da ljudi jednostavno kažu nama se više ovo ne isplati, naše glavno tržište je bila Evropska unija, mi više nismo tamo konkurentni, ne možemo robu da prodamo na druga tržišta, vi ništa nećete, vi pod navodnim znacima, jel, ostali stakeholder da poduzmete, mi ćemo ključ u bravu, a vi vidite šta ćete sa 5, 10, 15, 20 hiljada radnika. Jel? Zato da ne bi došli u tu situaciju, mislim da je jako važno da ova jedna tema koja je sad na redu, a to je prekogranično oporezivanje CO2, da se stavi na javni dnevni red, da se uključe oni koji su pogođeni i oni koji će biti pogođeni, jer pazite, taj mehanizam sad kad se uspostavi, odnosi se na ovu grupu proizvoda. Kako se u Evropskoj uniji oporezivanje CO2 bude proširivalo na druge vrste proizvoda, tako će se i obuhvat drugih izvoznih proizvoda iz naših zemalja će se povećavati i na njega će se plaćati taksa. Znači, ovo nije samo šta me briga, sad je u pitanju cementara u Lukavcu, nisam ja, ne znači da za 4-5 godina neće i moja privredna djelatnost biti u toj istoj situaciji, i mislim da je jako važno da se takva jedna rasprava ovdje otvori. Ono što je isto jako važno, a ništa nismo poduzeli, po mojim informacijama, znači ja mogu da griješim, sad je period lobiranja u Evropskoj uniji oko ovog propisa. Lobiranje se u suštini, osim ovih stvari koje sam već spomenuo, svodi i na to gdje će pare. Znači, od te takse će se prikupiti određena količina novca. Prema prijedlogu Europske komisije, pošto bi taj novac prikupljale zemlje uvoznice, one bi taj novac koristile za uplaćivanje u onaj fond za novu generaciju, odnosno za otplatu tog fonda. Znači, Evropska unija bi koristila taj novac koji se prikupi za svoje potrebe. Ono što se trenutno s druge strane radi u Briselu, gdje rade mnoge zainteresovane organizacije i što je prijedlog ujedno i dijela parlamentaraca u Evropskoj uniji, da se prije svega taj novac ne prikuplja po zemljama uvoznicama, nego da se formira na nivou Evropske unije taj sistem, da se taj novac prikuplja u jednu kasu i da se poslije podmirenja troškova tog sistema, da se taj novac alikvotno vrati u zemlje iz kojih je potekao, jel, uslovno rečeno, i da taj novac pomogne dekarbonizaciji u tim zemljama. I ono što treba napomenuti, suština ovog mehanizma prekograničnog CO2 nije dekarbonizacija zemalja, nego čisto sprečavanje curenja karbona
iz Evropske unije. Znači, taj mehanizam nije predviđen za dekarbonizaciju, jel? Ali bi bilo dobro da se ta sredstva upotrebe na taj način. Samo da podcrtate još jedan puta, šta se tačno misli kad se kaže curenje ugljenika? Nisam siguran da svi Pošto je to ovako jedan, kako bih rekao... Kako to ugljenik curi? Ma to je fancy izraz. Mislim, fancy izraz vam je Dajte ovako... naš. Evo da vam prevedem na naš jezik. Tako. Da ne bi firme iz Evropske unije pobjegle u zemlje gdje nema naplate CO2, da bi se zadržale tamo gdje jesu, jel? A da ujedno ne bi bile izložene nelojalnoj konkurenciji kad se krene oporezivati CO2 kod njih, onda je sad uspostavljen mehanizam koji će to spriječiti. Jer kod električne energije nije baš bilo puno bježanja u smislu izgradnje, da su investitori iz zapadnih zemalja gradili termoelektrane u zemljama koje nemaju CO2. Ali je bilo jako puno bježanja određenih industrija kad je tamo zateglo oko CO2, bježanja pojedinih industrija sa zapada i to je, sada sad govorimo o Balkanu, ali mislim, mi smo tu kolateralna šteta, ovo je igranka koja se odnosi na Indiju, Kinu, Sovjetski savez, Indoneziju, Tursku i tako dalje. Mi smo samo jedan mali dijelić tu koji, eto, Bože moj, najbliži i bit će, nažalost, zahvaćen ovim mehanizmom. Znači, ovo nije samo za Zapadni Balkan, ovo nije nešto što se samo nas tiče, ali je u vašem obraćanju bilo zgodnog uvoda za gospodina Dimitrija Knjeginjića da nam nešto više kaže o tome, upravo o činjenici da nismo svi jednako izloženi ovoj novoj situaciji za poslovanje, kao direktoru Cementare, koja je pritom deo jednog multinacionalne kompanije koja takođe ima i cementare unutar Evropske unije. Možda da vama damo priliku da upravo ovaj poziv gospodina Miljevića na glas privrede, da vi možda kažete kako iz vašeg ugla izgleda priprema za ovaj propis u okviru Lafarge grupe, šta vi već radite da dekarbonizujete svoju proizvodnju i šta mislite da bi bio adekvatan vremenski okvir za artikulisanje tog glasa privrede, budući da se početak primjene, jako je 2025 ili 2026 sa stanovišta priprema, to je veoma brzo. Gospodine, izvolite. Da. Ali možda će mislite? Da. Ja ne radi ovo ovdje lampica, indikator. Dobro, pa mislim, hvala na pitanju. Prvo, hvala onima koji su ostali, pošto je ovo suštinska dekarbonizacija, solarni paneli, dekarbonizacija, nije to baš, nije to ta mera o čemu pričamo, oko čega se ceo svijet zabavio, pre svega Evropska unija, Kalifornija, ne znam, zemlje koje su više, da kažem, ekološki orijentisane. Nemamo mi lokalno problem. Ajde da počnemo ovako. Prvo, mi radimo jako puno, ta tema je nama poznata od 2005. godine, bile su neke godine 6., 7., 8., kada je u Evropi sve cvetalo, a onda se desila 2009. i do pre 2-3 godine, kada su sve kompanije trgovale sa CO2 i zarađivale jako puno novaca od CO2. Znači, ajde da krenemo da i nije baš ta priča o CO2 samo tako, ajmo sad, plaćamo sad. Ne, mnoge kompanije su svojim godišnjim izveštajima prikazivali ogroman profit od toga što su trgovali sa CO2. Sad je došlo vreme kada se traži tona više, u našem slučaju našeg proizvoda. Mi kao deo velike grupe raportiramo naše CO2 količine prema grupi. One nisu deo trgovine, nisu deo globalne šeme, ali mi ih raportiramo. Shodno tome da moramo da raportiramo, mi smo preduzeli čitav niz akcija koje bi trebale da dovedu do toga da budemo spremniji. I reću vam gdje smo spremni i reću vam gdje apsolutno nismo spremni. Spremni smo u delu sve što je zavislo do nas. Mi recimo danas radimo na
na pribavljanju dozvola i ako bude sve ok, negdje početkom sljedeće godine će sav transport dizel gorivom, kamionima na dizel će preći na transport kamionima koji koriste prirodni komprimovani gas. To je naš doprinos. Drugo, čuli ste u mom pitanju, više provokacija nego pitanje, želimo da gradimo solarnu elektranu, uradili smo projekat, potpisali predugovor za nekih 27-8 megavata proizvodnje elektroenergije. Znači, želimo da budemo zeleniji u tom delu, da naš taj neki footprint bude što manji. I taj deo smo, da kažem, pokrili. Kada je u pitanju portfolio onoga što mi proizvodimo, i taj deo smo prilično pokrili. Zašto smo pokrili? Oni koji žive u Beogradu mogu da vide na trolama po Beogradu reklame Lafarge 30 do 50% smanjena emisija CO2, tako što smo uveli prvi beton koji je ekopakt, koji je sa manjim sadržajem CO2 od 30 do 50%. Kad kažem prvi, na nivou cele grupe Lafarge, poslujemo na svim kontinentima, smo treći po plasmanu tog proizvoda u svetu. Znači, to je nešto što je onako za diku. Drugo, za koji dan počinjemo proizvodnju, odnosno počinjemo pakovanje i distribuciju cementa u vreći koji ima 50% smanjen footprint u CO2. Što ćemo biti? I bit ćemo prva zemlja u Evropi. Znači, iz tog dela kad gleda čovjek, sve smo mi nešto uradili. Ali CO2 nije jednostavna priča. Iz ugla naše industrije, iz ugla neke industrije je mnogo jednostavna priča. Prerežeš tu, okrpiš tu i idemo dalje. U našem slučaju nije. U državi Srbiji, bez obzira na sva lobiranja u kojima sam lično učestvovao, još uvijek ne postoji zakon o upravljanju otpadom. Ponovna upotreba građevinskog otpada značajno redukuje emisiju CO2. Da pojasnim onima koji možda ne znaju sve detalje vezano za to, pričamo o betonu, od rušenja starih objekata, šta god, znači stari beton, cigla, crep, malter. Već upotrebljen kamen, već upotrebljen šljunak, tamponi, stari autoputevi. Znači, to sve materijali koje mi možemo da koristimo i da oborimo CO2. Tu se razlikujemo od sve jedne zemlje Evropske unije i to je potencijalno problem za nas. Zato što ova priča o CO2, to je kao da u ovoj prostoriji gori požar, ali mi trenutno gledamo u ovaj ćošak. 3 ćoška nas ne interesuje, ali 1 ćošak nas interesuje. I ako u tom našem ćošku ne gori sad, super je. Druga priča je, za opet, pošto je to prilično, da kažem, sad ulazimo u zonu neke ekspertize, priča je o alternativnim gorivima. U svim zemljama Evropske unije postoji dozvoljeno kretanje alternativnih goriva, ne kažem smeća, mi ovdje imamo smeća, alternativna goriva, to je već neko uložen, neku investiciju, neki rad, selekcije, sušenje, seckanje, šta god. Znači, alternativna goriva sama po sebi su bolja od bilo kojeg fosilnog goriva. Kada je u pitanju ekološki deo. Znači, sve jedno ima manju emisiju CO2, neka imaju značajnije manju emisiju i sumporoksida, i azotnih oksida i svega ostalog. I taj deo mi nemamo. Znači, od nekih 5-6 oslonaca kako da se borimo sa CO2, 2 glavna nama nisu dostupna. Nemamo alternativni otpad građevinski, ne postoji ni zakon i nemamo mogućnost uvoza alternativnih goriva. Da pojasnim opet, nismo mi zainteresovani za uvoz alternativnog goriva. Nije niko lud da ga dovozi iz Reke, iz Trsta, iz Konstance, iz Rumunije, da ono postoji u Beogradu, Zrenjaninu, Zaječaru, bilo gde u Srbiji. Nema ga. Tako da negde najmanji je problem uvesti nešto ako pravila igre za nas na lokalu u Srbiji važe kao pravila igre u Mađarskoj, u Hrvatskoj, u Bugarskoj, Rumuniji. Plastično, čisto da vam kažem, recimo, nama je najveći konkurent u Srbiji kada je u pitanju uvoz Nexe. Nexe negde na nivou, moja slobodna procena, 70% alternativnog goriva. Za sve 1 tonu alternativnog goriva koji dopreme u 99% slučajeva iz Evropske unije, zarađuju od 50 do 200, 300 eura po toni. I imaju cenu toplotne energije negativno. Oni zarađuju na energiji, a ja gubim na energiji.
Znači, ne trebam dalje da vam pričam koliko smo mi u položaju koji nije normalan. Prosto, ako treba da uvodimo priču o CO2, daj da uvodimo priču na sva 4 ćoška ove prostorije. Da gasimo sve vatre, a da ne bude ta 3 ćoška gore, a 1 ćošak je u redu. Ja sam probao ukratko da sažmem. Hvala i vrlo plastično objašnjenje izazova koji prevazilaze sektor proizvodnje električne energije, nego dotiču i ove druge grane koje će potpasti pod ovaj propis. Da se vratimo za sekund nazad na električnu energiju. Rečeno je već 2 puta da postoje određeni uslovi pod kojima se može odložiti ova primjena propisa do 2030. godine. Zamolio bih gospođu Mumović samo da još jedan put podcrta šta tih 6-7 uslova konkretno predstavlja i da onda nakon toga opet uzmemo jednu sliku dalje od električne energije. Dakle, za ove druge sektore počinju odmah, a za električnu energiju postoje opcije za odlaganje. Možete u nekoliko rečenica da približite profesionalcima koji se više bave tim sektorom šta konkretno mora da se desi da bi odlaganje bila mogućnost? Ovako, mora biti naš elektroenergetski sektor integrisan sa onim u Evropskoj uniji. Naše tržište mora biti povezano sa tržištem Evropske unije, potpuno povezano i mora se dokazati da ne postoji mogućnost da se i dalje vrši spajanje tržišta, da se ne može napraviti softver koji će obezbijediti nastavak spajanja tržišta sa uvođenjem CBAM-a. Mi smo svi koji se tim bavimo skoro 100% sigurni da se to neće ni desiti i da ti koji su napravili softver za spajanje tržišta uopšte neće htjeti da ulažu napor radi tog našeg nekog malog udjela, ali moguće da hoće. U svakom slučaju, znači prvi je preduslov da su tržišta integrisana. Drugi je da se te zemlje, mi tu sve posmatramo sebe, energetsku zajednicu, da su te zemlje prihvatile pravne propise Evropske unije koje se odnose na tržište električne energije i da ta pravila provode, da se ta pravila implementiraju. Također da se i drugi propisi kojim se reguliše oblast električne energije, vezano za zaštitu okoliša, vezano za klimu, također poštuju, da su ta pravila provedena, da su ta pravila unesena, da su unesena i pravila koja se tiču praćenja, izvještavanja i verifikacije emisija gasova iz elektroenergetskog sektora, da je to sve na mjestu, da je usvojen nacionalni energetski i klimatski plan, da taj plan daje jasne smjernice u vezi sa dekarbonizacijom, da je ta dekarbonizacija i taj njen plan kompatibilan sa onim što je u EU. To je za nas već, tako reći, formalno, odnosno, da kažem na jedan način, politički potvrđeno, jer postoji ta izjava da će se do 2050. godine, to je Sofijska deklaracija, da će se izvršiti dekarbonizacija i sad treba donijeti i planove kojima će se to, koji će obezbijediti mjere i aktivnosti da se to i postigne. I na kraju, jasna odluka da se uvede plaćanje emitovanog ugljen dioksida iz postrojenja koje proizvode električnu energiju u toj datoj zemlji. I kad se svi ti uslovi ispune, prvi izvještaj se podnosi 2025. godine po prijedlogu. Ja sad kažem, ne znamo šta će parlament usvojiti, da li će to biti 23. što je za nas normalno neostvarivo, ili vjerovatnije 25. Prvi izvještaj je 25. kojim će se dokumentovati da je to sve na mjestu i kako treba. I 29. drugi izvještaj. I svaka ta zemlja koja želi da dobije izuzeće, ona treba da pokaže i dokaže da se pridržava toga plana, da se taj plan implementira i da se, opet ne možemo pobjeći, da se plaća emitovani ugljen dioksid. On se mora početi plaćati. U tu svrhu mi smo u energetskoj zajednici naručili jednu studiju, još 2019. godine smo počeli da se tim bavimo, jer smo vidjeli u stvari kuda to sve vodi. I ona je objavljena, rađena je godinu dana, objavljena je prošle godine i naša je želja i namjera, nadamo se da će to i Evropska komisija priznati kad bude ocjenjivala te planove, da s obzirom na odnos bruto društvenog proizvoda po stanovniku i uopšte naših članica i Evropske unije, da mi ne možemo sada postići taj nivo cijena ugljen dioksida kao što je u EU, ali da taj sistem bi trebao da bude kompatibilan sa onim u EU 2030. godine, a da energetika bude, naravno, da se ugljen dioksid primjenjuje potpuno na proizvodnju električne energije, ali da bude dio
besplatnih dozvola emitovan i da će taj udio u stvari odgovara našem stepenu razvoja, našem bruto društvenom proizvodu svake zemalja i značaju sektora proizvodnje električne energije iz uglja u ukupnoj proizvodnji. Tako da, recimo, zemlja koja je 100% ima, recimo, hidropotencijal, njoj to potpuno je nebitno. Ona koja ima, Srbija ima, recimo, kapacitete reda preko 50%, proizvodnju 60% iz uglja, ona ne može preko noći uvesti CO2 koji će biti ekvivalentan vrijednosti one koja je u Evropskoj uniji, ali mehanizam da bude kompatibilan i da se do 30. godine taj mehanizam bude takav kao što je EU, a naš je plan i prijedlog iz te studije da će se, dakle, efekat dekarbonizacije isti koja god dinamika da bude, ali je socijalno podnošljivija dinamika koja bi rekla da se sad počne polako uvoditi interni obračun koji će ostati u kompaniji, 2025. da bude nekakav nacionalni koji bi se do 30. godine razvio nekakav regionalni mehanizam, koliko je to moguće, i do 40. da cijena ugljen dioksida dostigne cijenu koja je, recimo, u EU. Otprilike, to, da ne dostigne cijenu, da bude praktično, da se ukinu besplatne dozvole. I na taj način bi se i ta cijena, na taj način se poravnala. Znači, ali umjesto nekakvih vještačkog održavanja niskih cijena, poenta je da bude određen dio besplatnih dozvola za emitovanje i taj bi se dio polako smanjivao i 40. bi se potpuno ukinuo. Možda će se u pregovorima sa EU i sa statusom zemalja koje će se prije pridružiti, recimo da će se ispregovarati drugačije, ali to je mehanizam koji bi omogućio i sigurnost snabdijevanja i spriječio nekakve drastične rezove i drastične propasti firmi i doveo veliku nesigurnost, ne samo u sektor elektroenergetike, nego uopšte u privredu. Mislimo da je to jedan pristup, mi ćemo se zalagati za njega i vidjeti, naravno, a svaka zemlja će moći da pregovara i drugačiju dinamiku, pogotovo one koji će ući u Europsku uniju. Mi ne možemo znati kakve će pregovaračke pozicije zauzeti tamo i šta će se na kraju dogovoriti bilateralno u tom smislu. Hvala. Dakle, dve stvari bih podcrtao. Jedna je, nećemo odmah imati 90 do 100 evra po toni. Postoje načini da se uredi jedan amortizovan pristup tom približavanju opterećenja onome što je situacija u Europskoj uniji. A druga je ovo merenje prolaznog vremena. Neće biti dovoljno dati časnu pionirsku reč, već će ove političke deklaracije morati pronaći putu. Ne, mora, znači pratit će se da kako se izvršava, kako se provodi taj nacionalni energetski klimatski plan i mjere koje su u njemu donesene i taj plan mora biti prihvatljiv prije toga svega. Dakle, to nam je dalo neku početnu sliku i sad bih dao reč gospodinu Miniću zato što iz perspektive konkretno Srbije mi se faktički suočavamo sa mogućnošću izbora. Ili će u odnosu na ugljenično intenzivne sektore i njihov izvoz u Europsku uniju neki novac puniti neku kasu negde u Evropi, da li u zemljama uvoznicama ili vidjet ćemo šta će biti ishod, ili će praktično pod ovim nekim pravilima kod nas biti uveden sistem oporezivanja emisija na način koji je prihvatljiv i koji vodi ka nekoj vrsti izjednačavanja uslova. Ajde prvo da pogledamo taj prvi scenariju. Da li ste možda imali prilike u vašim istraživanjima da sagledate koji bi to mogao biti obim od srpskih proizvoda koji bi potpali pod ovaj mehanizam, koliko novca bi moglo da sada u postojećim okolnostima završi u nekoj evropskoj kasi, a da onda polako u sljedećem setu pitanja prebacimo priču na organizovanje sopstvenog sistema. Hvala, dobro večer. Pa da, za razliku od nivoa jednog preduzeća, mi smo u Fiskalnom savjetu gledali jedan makro efekat uvođenja jednog ovakvog mehanizma i šta bi to moglo da znači za Srbiju. Naravno, na prvi pogled je to izgledalo da bi moglo da bude prilično veliki i strašan udar, ali kao što su i moji prethodni sagovornici rekli, još uvek nismo ni znali sve detalje kako će to da izglede, niti kako bi i onda samim tim i da procenimo koliko bi to moglo da bude opterećenje za privredu, kao čitavu privredu Srbije. I neke preliminarne procene na osnovu predloga sa kojim je izašla Evropska komisija, videli smo da je to otprilike red veličine nekoliko desetina miliona evra. To nije previše za celu privredu Srbije, ali verovatno jeste za preduzeća koje su, da kažem, izložene u ovom prvom ciklusu
šta bi to moglo da bude u slučaju povećanja broja proizvoda, dakle samo više. Recimo, ovi, da kažemo, energetski intenzivni proizvodi, kao što su čelik, aluminijum, gvožđe, đubrivo, oni otprilike učestvuju sa oko 5% našeg ukupnog izvoza koji imamo. Tako da, makroefekat svega toga ne bi bio ogroman i iz tog ugla, da kažem, ta neka primarna briga koju je Fiskalni savet ispoljio, da li bi to mogao da bude neki ekonomski rizik, da li bi mogao da bude fiskalni rizik, kako se ne pripremimo, da kažem, malo se smanjilo. Onda su počele da izlaze procene koje su radili i predlagači samih u okviru Evropske unije i onda smo otprilike došli i tako do nekih procena da to ne bi trebalo da bude preveliki udar za nas. Naime, kada postane potpuno funkcionalan taj sistem za prekogranično oporezivanje ugljendioksida, neko očekivanje je da bi prihodi mogli da budu 9-10 milijardi evra. U toj masi, naravno, najveći udeo imaju Rusija, Turska, Indija, Kina, zemlje koje imaju ogromne, iz kojih Evropska unija uvozi ogromne količine energetski intenzivnih proizvoda. Negde u toj skali, naravno, ulazi onda i Srbija i ostale zemlje Zapadnog Balkana. Otuda, negde u razmišljanju i otvaranju ove teme, negde naši preliminarni stavovi jeste da taj CBAM, takozvani, ne bi trebalo shvatiti kao neku pretnju pod neka ekonomska aktivnost u Srbiji i generalno iz našeg ugla fiskalna pretnja, ali da, predstavlja neki povod, odnosno pruža šansu da razmislimo šta bismo mi mogli da uradimo, jer čak i ako nisu velika sredstva, neke procene su naše 50 do 100 miliona evra bi eventualno moglo u različitim scenarijama. Svakako bi bilo bolje napraviti neki sistem koji bi nam omogućio da, ako već krećemo tim putem, a izgleda da je potpuno neizbežno, ne znam da li su moji podaci najsvežiji, ali to je već 65 inicijativa, da li za porez na ugljendioksid, da li ovo što ima Evropska unija, taj cap and trade sistem, a u Evropi, kako sad stvari stoje, samo Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Albanija i to je to. Otprilike sve druge zemlje, čak i Crna Gora je krenula tim putem. Dakle, nije nešto što možemo izbeći. I kad je već tako, hajde ne samo da minimiziramo eventualne troškove, moguće da će se ispregovarati, recimo, ovo za električnu energiju, to bi značajno umanjilo teret, recimo, za poslovanje naše elektroprivrede, pa samim tim i recimo ukupan trošak bi mogao da bude manji, ali svaki novac koji se odliva moguće je da zapravo cenimo da bi bilo bolje da ostane ovde i onda uradimo. Nije da nemamo šta da uradimo, a tiče se dekarbonizacije i energetske tranzicije i generalno borbe protiv klimatskih promena. Dobro, hvala. Da sumiramo samo nekoliko glavnih ovde polazišta za sledeći deo diskusije. Dakle, ovo je neizbežno. Nema više mnogo razloga da se nadamo da se može emitovati bez troška. Možemo do neke uticati na tu, da kažemo, amortizaciju dinamike kojom će to, barem u proizvodnji električne energije, doći u naše poslovanje. I kada je već tako, motivisani smo da razmislimo o tome kako da uredimo sopstveni sistem i da nam onda to bude i svojevrstan alat u promociji energetske tranzicije u sopstvenoj režiji. Možda je prilika da vratim reč gospodinu Damiru Miljeviću da nam da jedan, ajde da kažemo počet. Zato smo čuli porez na emisije i čuli smo ograniči i trguj, odnosno cap and trade. To je izazov za ceo današnji razgovor, kako da ograničimo upotrebu tih stranih reči. Možda da kažemo ovako, šta vi mislite po vašem uverenju iz vašeg dosadašnjeg rada i uvida u ovu temu za ono što je verovatno slično za države regiona,
šta bi bile neke pozitivne strane uvođenja, kad već moramo, uvođenja običnog poreskog sistema u odnosu na tu drugu alternativu, osim ako nema i treće i četvrte, a da je nismo do sada pomenuli. Dakle, uvedite nas u tu priču kako počinjemo oporezivanje u sopstvenoj režiji. Pa prvo, ajte odmah nešto da se razumijemo. Mi ništa ne moramo. Znači, to je jako bitno naglasiti. Mi ne moramo ništa. Znači, mi možemo da nastavimo da se trujemo, to nama niko ne brani. Oni samo sad brani da njih truješ tamo. No? Prema tome, ja ne volim taj inače pristup koji kaže, eto, mi to moramo zbog njih. Ne, mi to moramo zbog nas. Jel, ako hoćemo živimo u zdravoj životnoj sredini, ovo ono lijevo, desno, da li je model koji je Evropska unija uzela najbolji model ili nije, to je stvar za diskusiju, da li mi treba slijepo da se vodimo predloženim modelima ili treba nešto drugo da radimo, i to je isto otvoreno pitanje, nemamo vremena za to. Ono što je po meni bitno, nama niko ne brani da počnemo da oporezujemo CO2. Znači, Ukrajina već 10 godina oporezuje CO2. Kako? $5 po toni CO2. Jel malo? Jest. Jel oporezuju? Oporezuju. Jel kompatibilno sa Evropskom unijom? Nije. Jel cap and trade? Nije. Mi sad filozofiramo ovde. Hoćemo li cap and trade? Hoćemo li ovako? Hoćemo li onako? Stanite ljudi polako. Prvo, hoćemo li mi da oporezujemo CO2? Da bi oporezivali CO2, mi moramo znati koga emituje i koliko. I kad, je li tačno? Jel imamo postavljen sistem? Pitam, evo ja pitam, ima u Srbiji postavljen sistem mjerenja emisija Imamo CO2, pitanje koji će biti ključni izazovi. Nemam. Prema tome, namjerno, ja malo da se zabavimo, jel? Prvo je, znači, bitno da mi donesemo odluku. Pa onda izmjerimo to što hoćemo da. Znači, postavimo sistem mjerenja, kontrole, izvještavanja i tako dalje. I onda možemo da počnemo, kad imamo sistem, kad znamo tačno koliko ko emituje CO2, evo kolega zna koliko emituje CO2, je li tako? Apsolutno. I to izvještava grupaciju. Izvinite na pitanju, izvještavate li Republiku Srbiju? Apsolutno. Po istoj metodologiji? Apsolutno. Znači, imamo to. To sad uvedemo još kod ovih drugih i onda možemo da idemo u oporezivanje CO2. Problem je što, da, bila jedna rečenica u jednom razgovoru, kaže, a ovo mi sad moramo, to je nepravda. Zašto je nepravda? Mogli smo prije 10 godina da uvedemo. Nismo htjeli. Sad su ljudi rekli, ako hoćete kod nas tu da prodajete, Boga mi, platite na granici, jel? Jer, pazite, mi pričamo 2030. To je 8 godina. Za uvođenje sistema oporezivanja CO2, cap and trade, 8 godina je, Boga mi, tijesno. Može, ako ćemo početi sutra ujutro. Da bi imali besplatne emisije, to lagano išlo i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to je sad. To što nama izgleda to 2030. To je sad drugo pitanje. Tako da ja mislim da je jako važno prvo da snimimo emisije, odlučimo se da oporezujemo i krenemo u nekom pravcu. Kojem pravcu? Koji može, znači koji mi kapacitet sad i privredni i fiskalni i ovakav i onakav imamo, da nam se ne desi da pod pritiskom podavimo, izvinjavam se na izrazu, privredu ili građane. Jer pazite, imate i tu još nekih efekata o kojima nemamo vremena da razgovaramo. Kad za ove velike bude CBA, pošto je sad, ima još jedan prijedlog. Znači, prijedlog Evropske komisije je da se oporezuju samo direktne emisije. Prijedlog parlamenta je da se uključe indirektne emisije. Drugim riječima i električna energija, u smislu
koliko vi potrošite električne energije, pa ako je to u miksu 65% iz termoelektrana, boga mi to mijenja matematiku. Jel? Kod ovog Menja svega... matematiku, izvinite, ako samo mogu da... U Evropskoj uniji niko ne vodi računa o transportu. Evo gospodin iz Evropske unije koji je na panelu. Vi ako kupite robu iz Kine, nijedan brod ne ide na solar. Sve jedan ide na neko fosilno gorivo. 40-50% svih emisija na tom proizvodu je od tog transporta od Kine do Evrope. To nije nigdje u kalkulaciji. Tako da sad šta je prava stvar, ali ako smijem oteo sam vam reč. Za privredu postoji par osnovnih stvari. Kada? Ne znamo kada. Sve je u magli. Ne znamo koji model. Ne znamo šta je referentni period. Ne znamo da li je klizno, ne znamo koliko, otprilike ljudi ne znamo ništa. Znamo samo da bi to trebalo, ali suštinski za privredu, a privreda ne može da funkcioniše po principu od danas do sutra, a da se vratim na temu, ako je u pitanju cementna industrija, ima ovdje i kolege iz drugih konkurentskih kuća, nema problem cementna industrija da uvede i da plaća CO2, ali napravite nam iste uslove privređivanja kao bar u zemljama u okruženju. Znači, u cementar Lukavac, ne znam ko je pomenuo, vi ste pomenuli cementar Lukavac, u Bosni je dozvoljen uvoz alternativnog goriva. Dozvoljen je u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Rumuniji, u Bugarskoj, u Albaniji, jedino nije u Srbiji, smo mi najpametniji. Garantovano da nismo. Ne, ali to je prosto tako. Ako mogu samo da završim, jer je jako bitno. Ova diskusija se, inače CBA, Ne, alternativno. se sveo ko biva, plastika, papir. je to pitanje za proizvođače i izvoznike ovih roba i za električnu energiju. I ko biva, mi ostali, šta nas briga? Mi nismo tu. Međutim, pazite, cementara, željezara, Đubrivo, poljoprivreda. đubrivo, bude li stani pani, ako budu uključene indirektne emisije u oporezivanje CBA, šta će oni uraditi? Kup zelenu energiju. Je li tako? Logično. Tako je, apsolutno. To ajmo sad pogledati sa stanovišta tržišta električne energije. Veliki će pokupovati svu zelenu energiju koja će ostati nama, mislim nama ostalima. Ova koja je... Iz uglja. Iz uglja. Nije problem što ona iz uglja. Problem je što ona skuplja od ove zelene. Samo da vam dam primjer. 1 megavat sat električne energije iz hidroelektrane Višegrad vam košta između 12 i 15 eura. Isti megavat sat električne energije iz termoelektrane Ugljevik vas košta između 52 i 58 eura po megavat satu. Prema tome, kad izbijete miks, kad moja struja zelena iz Višegrada ode kod gospodina u cementaru, meni kao malom privredniku i građaninu se više ne prodaje miks između 15 i 60, nego se prodaje samo ova od 60. Znači, cijena ode gore. U tom kontekstu, sva ova oporezivanja, bilo da se radi o CBA-u, bilo da se radi o oporezivanju CO2 u zemlji, imaju uticaj na sviju. Ne odnose se samo na energetski sektor i određene proizvođače. Svi će nastradat ili dobro proći u toj priči, ukoliko je postavimo na pravi način, a to opet moram da se vratim tam gdje sam počeo cijelu priču, a to je da se ta priča već jednom javno otvori i da u njoj učestvuju svi stakeholderi, drugim riječima što gospodin kaže, dajte da počnemo razmjenjivati informacije, da vidimo šta, gdje, kako, ovo i kako ćemo to na kraju da uobličimo, tako da bude najmanje štete, a najviše koristi. Izvolite, ali uz jedno upozorenje, ušli smo u poslednjih 15 minuta. Znači sad smo već u prilici da
onako neke ključne poruke skupu podcrtamo za kraj. Ovo može i da bude jedna od poruka. Ovo je dobro što je gospodin Miljević rekao. Bilo koji sistem da zaživi, da li je to ovaj koji nam nametne, uslovno rečeno, EU, pa mi koji želimo da ostanemo u ekonomskim odnosima sa njima, to preuzimamo, bilo da uvedemo nešto sami, bilo da je to ograniči trguj neki domaći sistem, bilo da je neki porez na ugljen dioksid, svaki ekonomista, odnosno možda bar 80% ekonomista će reći da je porez verovatno elegantnije rešenje. Ima tu raznih nekih argumenta da ne idemo, ali koji god put idemo, to je ono što mi zovemo regresivna politika. Šta to znači? Najvećim delom će da utiče na verovatno siromašnije građane, da li je to kroz ovo neku korekciju cene električne energije, na različite načine, ali u suštini je regresivno. Ono što je jedan od ključnih argumenta zbog čega bi Srbija već sutra, preko sutra, trebalo da počne da razmišlja o razvijanju sopstvenog sistema, pa kako god da se ta cena bude prilagođavala, da li je to usklađivanje sa EU ili neka druga priča, te prihode onda koje bismo ovde zadržali, iskoristiti između ostalog i da se zaštite te socijalno ranjive grupe koje bi nesrazmerno veliki trošak takvih politika podnosile. I u tom smislu je to fiskalno vrlo važno pitanje koje već sada treba da se promišlja i treba imati u vidu kada krene da poskupljuje energija, a krenuće šta god radili, prosto koje mi mehanizme možemo i instrumente da upotrebimo kako bismo zaista obezbedili da ta tranzicija bude i socijalno pravična na kraju kraja. U svakom slučaju, poruka je da se porazmisli vrlo jasno i o načinu iskorišćavanja sredstava koja se prikupe obračunom takse na emisije i to na način koji možda, kao i ovaj dijalog drugi, treba da uključi više partnera i više perspektiva nego što je to kod nas možda i neka uobičajena praksa kada se ti propisi donose. Dakle, da ga ustanovimo kao jedan otvoren proces da je mogu da se čuju svi uglovi energetske tranzicije tako da namena tih sredstava bude što bolje regulisana. I'm going back to Mr. Van de Ven. Hopefully you're still with us. We have just enough time for a last round of kind of tips and messages. So maybe, if you're still here, you can share with us, if you can, up to max 2 or 3 tips or crucial pieces of advice for countries which are just now looking to set up a charge on carbon emissions. Yeah, thank you. Well, let's say I think for Serbia, due to its proximity to the EU and EU ETS MRV already being approved, it would of course be a small step to a complicated but small step to introduce an emissions trading scheme. I think the other thing to be looked at is whether the climate ambition, and I mean the NDC target, whether that's indeed then compatible with the bigger market. So that's something to be looked at. Now, of course, this will be felt by the industry and the power sector, but it's a driver for modernization, for innovation. And if an emissions trading scheme comes to play, there's a price, there are fiscal proceeds for the state, then possibly part of these funds that are being generated can be recycled into co-investment facilities, as well as ensuring that such transition is done in a just manner. So there will be certain sectors, particularly in coal mining, that for which there's a lesser future, and those issues would need to be addressed. And in these processes, the MDBs like EBRD that can help to facilitate these
let's say, developments. We can also come in with technical assistance to industrial companies on, let's say, taking stock of their carbon footprint and how they can reduce their carbon exposure. And the upside is that, let's say, if you look at the global financial system, there's an increased attention to so-called climate risk. So if you have a carbon price, I would say that at least part of the climate risk, the transition risk, is being covered, which probably makes the sector also more interesting to private sector investors in the country. So I would like to leave it here. Thank you. Thanks so much. Za gospođu Mumović jedno pitanje koje se odnosi na činjenicu da smo više puta čuli taj poziv da razumemo da smo u ovome zajedno. A budući da ste vi iz perspektive energetske zajednice, sekretarijata, često u situaciji da nas vidite zajedno i van ovog okvira pojedinačnih tržišta, volao bih da možda za kraj posvetimo malo pažnju mogućnosti da sad pojedinačna tržišta u okviru našeg regiona imaju različitu dinamiku, pa možda čak i neke različite izbore u smislu prilagođavanja na, kako da kažem, prilagođavanje prekogranično prilagođavanje na mehanizam o kojem je reč, da sad to nije suština. Dakle, moje pitanje konkretno je, da li nam je i koliko u interesu da uređenju ove stvari pristupamo ne samo zajedno u smislu dijaloga unutar našeg tržišta ovde u Srbiji, već i kao region, kao celina? Ja sam potpuno uvjerena da tu moramo krenuti svi zajedno. Bilo koje izolovano tržište imat će problem svi oko njega sa dokumentovanjem tokova energije i porijeklom energije koja protiče kroz to tržište. Znači, bolje nam je zajedno i tu sam potpuno uvjerena da to ne da bi trebalo, nego to stvarno moramo i raditi. I da moramo svi se opredijeliti da želimo da, što se kaže, to ovako ovi ekonomisti kažu, internaliziranje troškova emisije. Znači da kompanija prepozna trošak koji ona pravi društvu čitavom sa tom svojom emisijom ugljen dioksida, sumpor dioksida i drugih čestica i drugih štetnih materija. To je nešto što stvarno treba. Sad, koliko mi možemo podnijeti u ovom trenutku, koliko do godine, to je stvar za diskusiju, ali to se, mislim, ne bi trebalo odlagati. Prvi korak je usvajanje propisa, neko je već pomenuo, o mjerenju, izvještavanju i verifikaciji emisija. Mislim da je predviđeno za ovogodišnji ministarski savjet energetske zajednice da se usvoji ta direktiva i da onda sve članice imaju godinu dana da je prenesu u svoje propise. I da se što prije stvarno počne formirati taj vlastiti fond, vlastitna sredstva za pravičnu tranziciju. Ta se sredstva mogu koristiti za namjene koje će naravno se zakonom definisati, ali one otprilike su prilično ograničene. To je zaštita onih ugroženih područja koji su ugroženi zbog toga što će se neki kapaciteti raditi manje. To je također zaštita ugroženih kupaca. Ali ciljana zaštita, ovako kako mi radimo angro sa vrlo niskim cijenama, recimo električne energije za sva domaćinstva, kao što je slučaj u Srbiji ili u Bosni i Hercegovini, to je vrlo neefikasno. Mi imamo prosto veliki intenzitet, energetski veliki intenzitet, vrlo slabo efikasnost korištenja energije. Primjera radi, evo u Srbiji recimo je za 1 eur bruto društvenog proizvoda elektroenergetski sektor emituje 400 grama ugljen dioksida. Za svaki euro BDP-a 400 grama je u vazduhu. U Evropskoj uniji to je manje od 20 grama u prosjeku. Sad njih ima raznih zemalja, ali niko nije nama blizu. To je ogroman intenzitet i mi time pokazujemo kako mi uludo trošimo tu energiju iz naših termoelektrana. To, ako se treba tako pržiti, treba ga i platiti. To je moje lično mišljenje i mislim da što prije prihvatimo to da se treba suočiti i krenuti putem tim da se oporezuje emisija na bilo koji izabrani način, što prije to bolje i da se ta sredstva koriste za namjene koje će olakšati tu tranziciju. Zahvaljujem. I za sam kraj neku završnu ovako, da kažem, usmerenje, molim gospodina Dimitrija Knjeginjića, možda iz ugla privrede da nam kaže da li po vašem sudu u privredi postoji adekvatna svest o reperkusijama
uvođenja ovakvog sistema, čak i van sektora koji su direktno pogođeni i koji bi vaš bio neki poziv donosiocima odluka u smislu organizovanja delotvorne diskusije koja može dati odgovore na čitav niz pitanja koje ste i vi identifikovali, koji su odgovori preko potrebni što pre radi smanjenja rizika poslovanja. Znaš šta, u tvom pitanju ima 500 podpitanja. Jako teško odgovoriti, moram da, što bi rekli, repliku gospođe Mumović. Zovemo ostalu privredu da malo se zainteresuje. Ako izuzmemo poslednjih, ajde neke godinu dana oko cene struje, oko špekulativnih stvari, oko CO2, ko kako trguje, ko može da trguje, oko političkih dela, Rusija, Ukrajina, razvoj Kine, ja ću vam reći apsolutno tačno da 2018. i 2019. godinu privreda u Srbiji, znači mi kao veliki potrošač, a mi smo broj 6 potrošač struje u Srbiji, smo plaćali veću cenu elektroenergije nego Austrija, nego Nemačka, govorim Lafarge, filijale u Nemačkoj, u Austriji, u masi zemalja. Tako da ta priča iz jednog ugla nije baš, ja vam mogu dati cenovnik, imam sve cene. Koliko je svake godine Lafarge ugovorio cenu struje u svakoj evropskoj zemlji. Ima mogućnost izbora, da li je to nuklear, da li je to vetar, da li je to sunce, ali apsolutno cena struje za privredu nije niska. Nije niska. Naprotiv, ima mnogo zemalja koji imaju nižu cenu. To je prva poruka. Druga poruka je, nemam ništa protiv bilo čega, želim da živim u zelenoj Srbiji. Čuli ste iz onog što sam rekao šta sve radimo, a mnoge zapadne zemlje ne rade. I želimo da radimo. Ali nemojte nas terati da se tučemo sa divovima, nego dajte da budemo bar jednaki. A to jednaki znači isti uslovi privređivanja, bar za zemlje u regionu. Ne može baš sve biti kao, ne znam, u Nemačkoj, ali nemojte da se razlikujemo u odnosu bar na zemlje u regionu. Prosto nema smisla, jer ćemo onda biti surovo kažnjeni. Ne zaboravite, ekologija prvo, s jedne strane nam je jako bitna, sve teže dišemo, žargonski, ali zaista moramo voditi računa o tome. Ali sa druge strane, to košta i to košta jako puno. Sve će biti preslikano na sve i jedan proizvod. Znači, mi ovde ne pričamo o tome da li će neko praviti kuću od 100 kvadrata ili od 80 kvadrata. Pitanje da li će je praviti uopšte. Jer kad cena struje ode do neba, kada ode dizel do neba, kada sve ode do neba, otići cena cementa i betona posledično do neba. Pa ćemo onda ući u nešto što se zove recesija, u nešto što se zove neke nove globalne krize i kako će to izaći. Zaista mislim da i ministarstvo i vlada, od Evropske unije ne znam više šta stiže. Evropska unija nema ni jedan ton za koji čovjek može da se uhvati. To je sve, samo nije ton. Nama treba da znamo zaista kako se... Gdje se budimo ujutro? Gdje se budimo ujutro? Koju štampu da čitam? Koju knjigu, koji prospekt, koje je pravilo da čitam? Niko ništa ne zna. A ja ću vam reći iz ugla moje branše. CEMBIRO je krovna organizacija cementne industrije Evrope. Zavisi od članarine uglavnom od cementara iz Turske. Ako Turci povuku članarine, ugasi se CEMBIRO. Šta ćemo onda? Kuku majko, šta ćemo za CO2? Svi se borimo kao u jednom pravcu, transporta nema nigde. Dajte da pričamo o tome kako u okviru Evropske unije se izbegava CO2. Možemo, ali drugi put, obzirom da nam isteklo vreme na ovom panelu. Razumete, znači tema je jako kompleksna. Jako kompleksna. Nama trebaju ista pravila igre svaki božji dan. Da ne slušamo priču o energetsku zajednicu kad neko pomene, meni nije dobro. Zato što svaki put je nešto. Niko nema A da kaže, vidi ovo A danas izgleda ovako, i za godinu, i za 2, i za 3. Sve je u talasima, sve je haotično, ne možemo se uhvatiti ni za šta. Ja bih zaista volio, opet da ponovim, cementna industrija je ujutro spremna. Punu kvotu, odredite šta je kvota. Ali nemojte da neko ima gorivo
i da uzme 50 eura po megavatu zaradi, a mene košta 30 eura ili 20 eura megavat sat. To je poruka. Hvala. Evo, tačno u minut do kraja predviđenog vremena, možda prilika da probam brzo da sumiram ovu diskusiju i da najavim zaključne komentare koje će izneti i gospodin Dejan Stojčevski za koji minut. Pre toga da kažem da mi se čini da je ovim panelom dominirala poruka da smo u ovome zajedno. Zajedno smo u smislu da smo u Evropi i da smo povezani sa regulatornim trendovima koji dolaze iz Evrope na način koji znači da ne možemo više ni da odlažemo neke stvari, niti da ignorišemo potrebu da uvodimo na pravičan način načelo zagađivač plaća, da emisije budu oporezovane. Zajedno smo u smislu različitih sektora. Dakle, ovo nije nešto od čega možemo da se sakrijemo ako nismo u struji ili ako nismo u cementu, da ćemo na direktan ili na direktan način osetiti u celoj privredi. Zajedno smo čak na nivou privredni subjekti i građani. Dakle, na direktan ili indirektan način reperkusije ovoga biće nešto što ćemo osetiti svi. Tako da čak smo i zajedno u smislu činjenice da neke od resursa koji su nam neophodni da uspostavimo te sisteme, čak i one koje nemamo, imamo i međunarodne finansijske organizacije i kapacitete koji su spremni da se uposle u tome da tu zajedničku misiju uspešno i realizujemo. Tako da, evo, ja bih završio s tim pozivom da smo u tome zajedno i možda još da potvrtam osobito u odnosu na ovaj poslednji doprinos. Ovo je tema koja se zaista po mom subjektivnom utisku lako prepoznaje u diskusijama u energetskom sektoru, ali da u skladu sa pozivom gospodina Knjeginjića još intenzivnije o njoj pričamo i u drugim sektorima, da ovde imamo i Ministarstvo privrede i druge privredne predstavnike koji će sagledavati ovu stvar na širi način, jer u ovome smo zajedno. Hvala vam svima na strpljenju. Odstupate od panela, samo da čujemo završne komentare. Samo par reči za kraj. Evo za početak prvo se zahvalim Branislavi i Balkan Green Energy-u za stvarno jednu izvanrednu konferenciju koja je privukla ovoliko pažnje, gde je otvorila mnoge teme. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu takođe imati priliku da učestvujemo na sličnim skupovima kao što je ova. Da se zahvalim takođe svim učesnicima koji su danas prisustvovali, a naročito vama koji ste, evo, ušli smo u 10. sat razgovora, tako da i vama čestitam na strpljenju. Ja ću probati ukratko samo da prepričam šta je danas, o čemu smo sve razgovarali. Znači, prvi panel definitivno je viđeno, dekarbonizacija, zelena agenda i energetska nezavisnost. Znači, to nam je cilj, idemo ka tome. To je sigurno. Na koji način? Videli smo da je razgovor neophodan. Sve institucije, svi moramo da budemo uključeni da bi dostigli taj cilj. Znači, potreban je jednostavno razgovor i, što bi se reklo, srpska priča kako da dostignemo taj cilj. Koja će energija biti u budućnosti? Vidjet ćemo. Da li će to biti nuklearna, da li će biti vodonik koji se razvija, da li ćemo, po mom mišljenju, baterije je vrlo interesantna stvar gde će sa obnovljivim izvorima koji su definitivno hit tema u paraleli jednostavno da rade i da će učestvovati kao cijela elektrana, gde neće samo da plasiraju energiju, nego će da daju i druge produkte kao što je balansna energija, znači da će sami uticati jednostavno na tržište električne energije. Dalje, potrebno je odmah se uključiti fakulteti i ostalo da školuju kadar za sve izazove koji nas očekuju u budućnosti. Videli smo da širok spektar, ovo ne može da radi samo inženjer ili pravnik ili ekonomista. Znači, širok spektar znanja je potreban, ali moramo da radimo zajedno i da razgovaramo, da prepoznajemo, što bi se reklo, izazove, znači ne probleme, nego izazove i da jednostavno težimo ka njima. Privreda, sad dođemo na privredu, zašto smo i organizovali cijelu ovu priču. Jednostavno moraju da zaborave kao što je bilo u prošlosti. Ovo je nova budućnost, energetska tranzicija, novi svet. Prema tome, mora da se i oni prilagode novim stvarima koje se dešavaju na tržištu električne energije. Ne može više da se ođe kod EPS-a i da se kaže dajte mi cenu električne energije i da očekujem pomoć uvek od države. Znači, EPS u skoroj budućnosti će davati
tržišne cene i gde će privreda će u tom trenutku, ko se ne prilagodi, jednostavno neće da opstane na tržištu. Znači, već sada treba da se vide načini kako da se učestvuje na tržištu. Znači, kroz udruživanje, kroz samostalno učestvovanje na tržištu, kroz kupovanje onih futuresa, znači da se smanji rizik, kroz izgradnju sopstvene, znači neke proizvodnje gde će se smanjiti zavisnost za kupovinom električne energije. Da ne govorimo, takođe smo pričali o nekim zatvorenim sistemima gde treba da se napravi sistem gde će ljudi, znači gde će privreda da zatvori sve svoje potrebe iz sopstvene proizvodnje. Dalje, znači, ajmo da vidimo i banke. Lepo banke što hoće sigurno, ali oni moraju malo da rizikuju. Onaj ko rizikuje, naravno, ima da dobije. Ja nisam se danas uključivao, ali zašto banka ne bude balansno odgovorna strana? Znači, nek uzme jedni i drugi, neka stavi u svoju balansnu grupu. Znači, banke i evropske institucije su balansno odgovorne strane u Evropi. Znači, to im je jedan od biznis modela ovde. Ne moraju oni. Ko ima para, neka bude balansno odgovorna strana. EPS je balansno odgovorna strana i svi idemo ka njima. Nema potrebe. To je budući posao i budući biznis na ovim prostorima. Ne radi EPS balansiranje, to smo čuli. EMS radi balansiranje sistema, EPS je balansno odgovorna strana. I to treba napomenuti. Bojaznost EMS-a da neće imati dovoljno balansne energije, da, u izolovanom radu. I to je ključ što smo pričali. Poenta je regionalno tržište, čak ne ni regionalno, suviše smo mali, nego jedinstveno evropsko tržište. Kada u tome budemo na kraju, imaćemo spojena tržišta, jedinstvena cena, bar na nivou regiona, i tu će nam se pokazati gde su zagušenja, kako bi došli do jedinstvene cene na evropskom nivou, što je i cilj generalno Evropske unije. Balansna energija, sama Srbija, sam region nikada neće moći sam da se izbalansira. Ali na nivou Evrope, da, svi da koristimo evropske resurse gde ćemo moći da razmenjujemo tu balansnu energiju. Znači, ima rešenja, treba raditi i naravno, treba da se vide problemi svaka institucija koja ima da bi našli neko konačno rešenje. Naravno, treći panel, kupac-prodavac. To je u suštini cilj da na najelegantniji, na najbrži način možemo da podignemo udeo obnovljivih izvora i svi će biti zadovoljni. I na tome, to je po meni ključ, jedan od ključnih tema koje jednostavno moramo da razvijemo, čak i da razgovaramo i što pre da implementiramo. I na kraju, ovo je vrlo bitna tema, meni je drago da smo otvorili ovu temu oko taksi oporezivanja, znači dosta je bilo, ko noj smo zabijali glavu svih ovih godina, treba da otvorimo tu temu, treba da razgovaramo, da vidimo kako da implementiramo i na što elegantniji, na što lakši način da se prilagodimo jednostavno nečemu što dolazi. To ne možemo da izbegnemo i jednostavno što se pre prilagodimo, počnemo da rešavamo probleme, bit će nam lakše. Toliko od mene, hvala vam puno što ste bili ovde, sad imamo koktel, ako se ne moramo, možemo da nastavimo neki razgovor, tako u nekoj prijatnijoj atmosferi i ja se nadam u skorašnjem vremenu ćemo se ponovo okupiti u ovom broju i čak razgovarati u pojedinostima još o nekim tema koje vas najviše zanimaju. Hvala vam puno.